Wa utlwa ge se sa feleng ya bo e le motlholo fela ya fitlha nako bakgatla ba kgafela ba kopane le bakgatla ba mosetla le merafe ya tlotla e mengwe ba eng go tswa gaufi le kgakala ya itelekela nako ya go bula lobo la monnobonobo le agilwe ka bopelo jotlhe ka tshwaragano ka maikalelo magolo a go ntshetsa pele tsa bokamoso jwa bakgatla ba kgafela motho montle ke rile le mono motšhodi lobo le bothakga le mokgotlakgolo ya motšhodi leobo le tlile go bulwa ke kgosi Ntšhaupe wa boraro ka sebele o gopole motho montle gore kgosi Ntšhaupe wa boraro o tlhomile mo moletlong o ope a ka sekeng a o lebala mme go diragala jalo a tlhomamisiwa ke kgosi kgolo kgafela wa bobedi ka sebele moletlo wa pulo ya leobo la bakgatla ba kgafela mono motšhodi bontlentle bo bo senkana ka sepe monate go thuntse le role ke ba wa ba bona ba tla motho montle mme ba iteletswe pele ke kgosi sekai wa bakgatla ba kgafela gona mono motšhodi mme o tsamaya mmogo le ene kgosi kgolo Ntšhaupe wa boraro wa bakgatla ba mosetla ke bona ba ba tsamayang ko pele mme ba eteletse pele baeng ba ba kgethegileng baeng bao ba laleditsweng go tla go iponna le go inosa ka nko mo tirong e ntle ya pulo ya leobo mo kgotlakgolong ya motšhodi ya bakgatla ba kgafela bontle Mayane manyohonyo matswalla ka bapitsa ba le molebala inamisa difatlhego ka tsamaya le momura le rase kgoši re na le gona ga di-main logo le tsona la gonale le currently ditulo tse re ga le tsene di 152 mme re batlile gore di ka nna 154 mme ga lebelela ga tasega go na le ditulo tse di ka nnang 2 tse di sa tshwaraganang le tse dingwe ke tsone tse di fokoditseng dipalo tsa rona from 154 to 152 mme keletso ya rona ke gore ya ka re swana re bulang ra go tsenya tse dingwe ko godimo kwa mme 124 le e leng gore the sitting capacity ha re le go bone tletse will be having around 600 batho mo lobo mme lobo la rona le na le office ya kgosikgolo le ha receptioning le boardroom le kitchen le matlwana a boiteketso kwa a leng gore re tla tsana re kgosi Ntšhaupe le kgosi Sekai a mo isa ka ga go bona ka gore re ka tsena phasenyana e nngwe hela gale ba go tsola uga kana basimana ba bua ka le tsola bedroom le mo buile ntse ke moetse
o ne a tlhalosa gore ditulo tse dintle tse di phatsimang tse di kwa tse di 152 mme ka be di 154 yaanong gona ga iriwa gore setulo sa kgosikgolo ka fela le sa kgosi sekae di se ka tsa tshwaragana e be di fokotsa palo eo mme ba placetse order ya ditulo tse dingwe tse ditulo tsotlhe tse di kwa godimo tsele tse di ya go elela di le around 180 tsele hela tse dintle tseo yaanong ha a kry-a no tlabe tla ka ditulo tsa gorena tsa di-plastic o ne a re ga o ka tsena batho ba ka nna 600 ba batlaebe ba le moogolong mo ba reeditse e ke gore a pula yana a go serame handeke go toro a dima dande tsa prisons o ne a tlhalosa yana nka le isa ka ga ke sa gore re ka tsamaya le ba ba reng ke kopa gore ba ye go bona e nne bona ba bangwe morena o segadimo o tla sala wena ka ebile o ka tla bona bekenka and then go na le bathroom ya gagwe ka ga le change room ya gagwe ka Iba, vuelve a cascar más su madre.